Uvhu ndi vhulwadze ha Tshifumbu, vhulwadze vhune ho ḓowelea kha vhana. Ndi vhulwadze vhune ha phaḓalala muyani. Miṅwe mivhigo ya vhulwadze uvhu ndi miṱanu ye ya vhigwa nga ḽa u ranga ḽa uno ṅwedzi. Vha National Institute for Communicable Diseases vho ta tshiimo itshi sa u ṱaha ha vhulwadze ha Tshifumbu. Zwiwo zwa u thoma zwa vhulwadze uvhu zwo thoma u vhonala zwiimiswani zwa mutakalo vhuponi ha Sekhukhune Vhulwadze. U bva tshetsho vha muhasho wa mutakalo vho mbo ḓi khwaṱhisa zwa u haela vhathu. Zwiwo zwa u thoma zwo ṱaha nga ṅwedzi wa Khubvumedzi. Vhabebi na vhaunḓi vho tsivhudzwa uri vha ḓilondote na u haela vhana. When you look at the population of 100,000 and you can have cases which are 2 or more in a space of less than 14 days, then it is an outbreak. We're not going to wait, unlike other novel virus, as we're moving towards the eradication of measles by 2030. That's when we have some of this definition of an outbreak. When I look at our vaccination program that has shown to have worked, we can confirm that yes, all those cases, none of them we can trace them to be having an evidence of having been vaccinated. They've not received any vaccine through their entire life, those particular children. Vhoramathuba vha ri muhasho wavho wo haela vhana vha paḓaho zwigidi zwa maḓana maṋa vha vhukati ha miṅwedzi ya 6 na miṅwaha ya 15. Vha ri zwa zwino vho vhea iṱo kha tshiimo itshi.